thiang na po trong siya. Ngaladam Katsunrios nem. Technique Lishwon. Demi lah berpenggiar ya ketawa, penggiar bukti ya tahu kan? Itu penggiar bukti udah. Hah? Baro ubiu bastad, manu balak benin, lada kremple kalat, kumno unlai ban krem. Kumne ye pi baro agani ke janmi no paismi, ya ki charges, ya iba bandi do leng do, ke keteng jangan ke di dabishab ham lim ngam, awan nagish nong light kerhong. Bangladesh others name karta, but gadai ke contestant ke balai. Thank you. Contestant number 4. Kajadmi recommend ya pibara. Kamta be judges iba bante do langga ya malijungi. Kakateng janga kadai dap jingsuk song tiang. Ngadai makashinong jongsha. Ngadan kat news nem karta. Ngadai contestant number 4. Please. Good evening, everyone, especially our judges and MLA. Myself, Giftina Kongjo. I am 17-year-old. My hobbies are dancing and singing, and I represent from Maulat. Thank you. Contestant number 8. Burong yung kajong kiwi, sarong yung kajong lajong. Kublay, kasap, janmit kabasuk kabakamen ya pibaro kibadan hangni. Kamtam, ya chief kes jongi, ba bantay do lengdo, batru ya pigi judges. Ngade mi vurin khasano, mentang ladon kat kendai senam kerta, ngawan na posh nong jongsha, wajus sultan nadru bansha. Kublay shibun. Contestant number 9. Contestant number 9. Good afternoon, everyone. Kerteng janga kadai Nancy Blen Pongpe. Ngadon alpuwe sinam karta, but Danish nang mamat ba. Kublay shibuni pi. Number 10. Contestant number 10.
yourself. You don't need to look beautiful. All you need to do is to be yourself and accept yourself as you are. Kajan mi kebusu bakmeni pi baro ki badan hini kejaka. Ngadi I samla pen snow to not renja. Ngadon al pendrin sinem karta. But ngadi na kushnong senyas But ngadi snow to not ban ruai. But ban shat. Ban le ki duki ki kam ban yarap ki para samla. Kam ta me ki para samla ki badu ujing kermen. Ki bomla ban solve ye ka problem jongki. Kublei shibun kublei shajarmu. Contestant number 11. Contestant number 11. Kajan mi besuk kemeni pi borok kami judges si chief girls jungi ngagerteng junga de sali queen mansong ngasong sa joksha ba contest number junga de khatwai kublish pun Bentapat, ilapoy shikabok